Ikaze mu makuru yacu dore ingingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kwibandaho. Urupfu rwa Samantha mu Rwanda bivuga ko yishwe na boyfriend we Angelo, yarangiza nawe agahita yica, rukomeje guteza urunturuntu. Haravuga ko hari inzego z'umutekano z'u Rwanda zibiri nyuma y'iperereza ryakozwe n'abanyamakuru batandukanye. I Bujumbura humvikanye urusaku rw'ibibunda n'amabombe biturika, ababyumvise bahise abenshi bashaka guhunga muri Bujumbura, nyamara umuvugizi w'igisirikari yabahumurije ababwira ko yari impanuka. Ni Colonel Baratuza. Hagati aho u Burundi buri kuri aretse kuko umutekano ngo wakajijwe muri Bujumbura. Byagenze gute ngo intambara yubure ku mirongo y'urugamba hose hagati ya FARDC na RDF FSM-23 muri Kivu, mu gihe buri wese yitegura gushyira bikorwa amasezerano ya Washington? Kuri ubu intambara yongeye kubura ku birindiro ndetse n'ingamba zose z'intambara biri kuvuza ubuha hariya hakurya muri Kongo. Naho umunyamakuru DC Clement induru yayihaye umunwa nyuma yuko umujyi wa Kigali umusenyeye inzu avuga ko yari y'agaciro kasaga miliyoni zisaga 70. Abatavuga rumwe ubutegetsi bamunenze ko yacicetse kandi afite ijambo ryo kuvugira abarengana, mu gihe Kangondo Kibiraro basenyirwaga ndetse n'abandi bakomeje kuresenyerwa mu mujyi wa Kigali nk'ibihirutse kimihurura, abantu basenyewe badafite aho bimukira, imvura bakarara mu mvura. Ariko ngo byamugeraho akaba ari bwo atangiye kumva uburemere bw'akarengane. Naho umubano w'u Rwanda na Uganda wasubiye irudubi, bivuga ko Bobi Wine yacitse inzego z'ubutasi za Uganda afashijwe n'u Rwanda ahunga Kanombe yerekeza muri Amerika. Ibi byatumye General Muhozi wita Perezida Kagame anko ngo na anko barebana ayingwe. Kuri ubu ngo Uganda ikaba itagishoboye gufasha M23 aho yari yararinze ingabo za Kongo kuba zitaca ngo ziyitere. Bikaba binasobanura impamvu Uganda ngiri gukura ingabo zayo muri Kongo aho zari ziri. Naho ikipe ya Leopard y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo iri gukina umukino wa nyuma cyangwa yakinnye umukino wa nyuma gushaka igikombe cy'isi cya 2026 kizabera muri Mexique, Canada ndetse na Amerika. Ni mu gihe Amavubi yo mu Rwanda akomeje kwasiba n'ubuno muri stade Amahoro, nayo akomeje gutsinda imikino ya FIFA Series. Ikaze mu makuru yacu atari ivumbi kuri No Lie Talk Show, aho dukubitira ikinyoma ahakubuye. Reka tuyahere mu ntambara ikomeje kuvuza ubuha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'urugamba hose, aho ingabo zihuriro rya FARDC, Wazalendo, Burundi ndetse na FDLR nk'uko u Rwanda bivuga, kuri ubu bateye ibindiro byose bya RDF FSM-23 muri Kivu. Ni mu gihe buri wese byavuga ko ari kwitegura mu bikorwa byo gushyira amasezerano Washington, aho byagaragaraga ko ingabo za FSM-23 zatangiye kuva ku mirongo y'urugamba ndetse bikavuga ko zashaka gusubiraho kilometero 30 zose nyuma kugira zubahirize icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyuko ziva muri Kongo. Hagati aho ariko intambara yongeye kubura kubera ko hari ibibazo by'umutekano ndetse buri ruhare rwamenye ko rumwe ruri guteka imitwe kugira ngo rubone avantage. Turacyakurikirana aya makuru muri rusange, ariko muri Kongo, Igoma ndetse na Bukavu, itariki ya mbere niyo ya mbere kwa kane ku munsi w'ejo niyo yahawe AFCM-23 na RDF kuba bavuye muri Kongo bya burundu, bitaba ibyo ibihano bikinjira ku buryo RDF ndetse na Leta y'u Rwanda bitazongera gukoresha system ya SWIFT yo kwishyurana amafaranga ku rwego mpuzamahanga. No kubitega amaso tukareba niba Perezida Paul Kagame aziyemeza gukura ingabo ze muri Kongo cyangwa se azarwana umuhererezo. Bikavugwa ko icyemezo kivuga kuva muri Kongo ngo gifite ingaruka nyinshi kuruta icyemezo cyo kuhaguma, ngo byose ni urupfu nk'uko na Perezida Paul Kagame yabyivugiye. Naho urupfu rwa Samantha, umunyeshuri wiga muri Tumba College of Education mu Rwanda, bivugwa ko yishwe n'uwari umukunzi we w'umuhungu Angelo, yanagiza nawe ngakiyica, rukomeje guteza urunturuntu. Abakora iperereza bavuga ko ibyo RIB itangaza atari byo, ahubwo hari andi makuru avuga ko abantu bashobora kuba barishwe n'inzego z'umutekano ku mpamvu zitaramenyekana. Bavuga ko nta mpamvu n'imwe yari hari y'uyu Angelo kwiciye umukobwa. Ikindi ngo ibiteye ubwoba nuko Angelo yabanje kohereza amafoto abacuti bababwira ko agiye kwica,
abasobanukiwe inzego z'umutekano n'ubutasi bakavuga ko atari we wabyoherezaga, ahubwo ari umuntu wari wafashe telefone ye ari gukora ibyo ashaka ko bigaragara ku mubano mbere y'uko iyi sanganya iba muri rusange. I Bujumbura humvikanye urusaku rw'ibunda n'amabombe biturika. Biravugwa ko ari ububiko bw'intwaro za leta y'u Burundi buherereye muri Bujumbura bwahiye kubera impanuka. Icyakora iki kintu kimanuka abasengura politiki ntabwo babyemera, bavuga ko ubwo Burundi ari igitero bwagabweho n'abatabwifuriza ineza barimo u Rwanda, AFC M23, kugira ngo bereke ko u Burundi budatekanye, cyabwireka abaturage ko u Burundi budatekanye. Nyamara umuvugizi w'u Burundi wa ingabo z'u Burundi FNDB Colonel Baratuza yatangaje ko iyi ari impanuka kandi ibintu byakomeje guhosha muri rusange. U Burundi bukomeje kuba kuri alerte y'umutekano ni nyuma y'uko Uvira ifashwe nyuma ikaza kuvamo, ariko kandi biravugwa ko n'ubundi inzego z'ubutasi z'u Burundi ziryamiye amajanja kugira ngo zivune umwanzi wari wese washaka kuzitera akoresheje ubwenge ubwo ari bwo bwose mu butasi. Naho umunyamakuru DC Clement musanzwe muzi ku mbuga nkoranyambaga avuga ku bijyanye n'imyidagaduro, induru yayihaye umunwa nyuma y'uko umujyi wa Kigali umusenyeye inzu, avuga ko yari mu gaciro ka miliyoni zisaga 70. Yatavuga n'ubutegetsi bamuneze ko yacicitse mu gihe abandi barenganaga. Yari afite ijambo ryo kubavugira nk'abo muri Kangondo na Kibiraro na Banyahe, ariko byamugeraho akari bwatangiye kumva uburemere bw'akarengane. Umujyi wa Kigali wagiye ushinjwa gushyira politiki yo gusenyera abaturage utabyizeho neza ku buryo bajya mu kaga kuruta kubafasha muri rusange. Ni politiki ariko bigaragara ko leta ya FPR, ishyaka rya FPR riherutse kunenga biciye mu komiseri wabo mu mujyi wa Kigali witwa Nzabonimpa Charles. Naho umubano wa Uganda n'u Rwanda wasubiye irudubi. Bivugwa ko umunyapolitiki utavuga n'ubutegetsi Bobi Wine yaciye mu Rwanda ahunga Uganda bihajwe muri inzego z'umutekano z'u Rwanda z'ubutasi ku bufatanye na bamwe mu byitso muri Uganda. Ibi byatumye ngo General Muhozi na Kagame na Perezida Paul Kagame barebana ayingwe, ikibazo kikavuka muri Kongo kuko ingabo za Uganda agace zari zirimo muri Kongo ngo katumaga FARDC idashobora gutera AFC M23, ngo Muhozi kubera kurakara ngo yemeje kuzikurayo kugira ngo nibashaka baterwe. Ikibazo cya Uganda n'u Rwanda gyora kizenguruka guhera mu gihe u Rwanda rwashinjaga Uganda gushyikira RNC, ingabo za RNC za Kayumba Nyamwasa, na Uganda ikayibari inyuma. U Rwanda rushinja kandi Uganda kuba ikomeje gufasha umuhungu wa Fred Rwigema ikamuheza mu buhungiro aho kureka ngo atahe ajye iwabo mu Rwanda kwase aho se yarwaniye nubwo yapfuye atarahagera. Uganda bivuga ko Perezida Museveni buri gihe aba adafite isura nziza kuri Kagame, dore ko bagiye batumvikana mu bice bitandukanye. Nyamara Muhozi yagiye agaragara ko ari we nibura muhuza w'aba bombi. Nyamara ibya Muhozi na Kagame byanko ngo byaba byarangiye kera nyuma y'uko ibi bya Bobi Wine bibaye, kuko ngo Muhozi abona Kagame atangiye kumuvangira mu rwego rwa politiki ndetse n'igisirikari, akaba akomeje kwandamayininga cyangwa gusuzugura ibyemezo by'uyu mugabo muri rusange. Muhozi ati anko utamfasha nta kintu twavugana. Na ikipe ya Leopard y'igihugu cya Repubulika ya Kongo y'umupira w'amaguru yakinnye umukino wa nyuma wo gushaka itike y'igikombe cy'isi, mu gihe Amavubi yakomeje kwasa ibono muri stade Amahoro. Hasigaye kureba niba Kongo iza gutsinda Jamaica hanyuma igahita mu gikombe cy'isi nibura mu karere k'Ibiyaga tukabona ikipe iduhagarariye muri Mondial ya 2023. Bizari ubwa mbere Kongo nyuma y'imyaka 70 isubiye mu gikombe cy'isi. Tuyibutse ko mu gikombe cy'isi cyambwiye ngo yakwiswe ibitego 8 byinshi cyane, ariko ku bwa Kisekedi Kongo irakubita induru zikavuga. Ikipe ya Leopard kuri ubu rero tukaba twayipfuriza amahirwe masa mu bikombe bya Mondial izabera muri Canada, Mexique ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbashimire ku makuru yacu, Uwiteka bane namwe, bye bye.